Bog svima dragi moji, ja sam Ivana Plehinger, dobro mi došli danas. Htjela sam s vama podijeliti jednu priču. Jedna žena mi je nedavno pisala koliko je razočarana što njeni prijatelji uopće ne prihvaćaju njene savjete, ona se trudi da im pomogne i kako to nikako do njih ne dopire i zapravo sam htjela na ovaj način odgovoriti i njoj i tolikim drugim ljudima koji sličan problem imaju s tim i ja sam bila jedna od njih i strašno me to frustriralo. Ja sam mislila zašto se ja toliko trudim da ti pomognem, a ti ništa s tim ne radiš. Međutim, morate znati da svako od nas ima svoju istinu. Ono što je tvoja istina ne mora nužno biti njezina istina. Ono što tebi pomaže ne mora nužno njoj pomagati, jer ona nije možda uopće na istom stanju svijesti na kojem si ti, da bi joj neke stvari koje ti sada razumiješ mogle uopće pomoći. I to je razlog zašto ona to ne može, niti ne želi, niti ne treba shvatiti. Na nama je samo da to razumijemo, da to prihvatimo, da nam bude jasno da u pravom trenutku ta osoba će itekako potražiti tvoj savjet jer će se sjetiti, ona je meni govorila o ovom ili onom, da pročitam ovo ili ono. Dakle, oni će itekako znati kad im bude trebalo da vam se jave. Dakle, to ne znači prestati pričati ono nešto što ti živiš i ono nešto što je tvoja istina. I dalje raditi to što radiš i to što živiš. Ali bez očekivanja. Znaš, jer ako očekuješ da ćeš na takav način ići okolo i buditi ljude koji duboko spavaju, i u redu je da duboko spavaju, jer smo mi svi jednom duboko spavali. Ako se podsjetite sebe od prije godinu, 3, 5, 7, ja vam mogu za sebe reći da sam jako duboko spavala prije recimo 8 ili 9 godina. Ne znam više kad je to bilo. Uglavnom, zaspala sam pa sam zaboravila kad je to bilo. Uglavnom, imajte razumijevanja, nemojte imati visoka očekivanja kada nešto što od sebe dajete drugima dajete, nego jednostavno ispričajte to kao svoju istinu. I vaše razočaranje će biti manje, a ti ljudi se neće osjetiti pritisnutima da reagiraju na bilo što im vi predlažete. Evo, nadam se da je ovaj odgovor pomogao barem malo. Htjela bih čuti u vašim komentarima. Jeste li imali tih situacija da ste na kavama i da pokušavate ljude uvjeriti u nešto što vi živite i da to do njih uopće ne dopire, pa da ste bili isfrustirani i kako je to završilo? Ja vam moram reći da sam zapravo dosta prijateljica izgubila na takav način, jer jednostavno nismo se mogli razumjeti i žao mi je da je to tako, ali zapravo se dogodi da neki novi, drugi, divni, dragi ljudi onda počnu dolaziti u naše živote. Evo, to je barem moje iskustvo. Dragi moji, želim vam svako dobro i spoznaju da je uvijek samo dobro ispred svih nas. Puno ljubavi vam šaljem i vidimo se uskoro. Bog! Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite. Pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama, pronađite me i na Instagramu i na Facebooku, a i vidimo se ovdje svaku srijedu. Bog!